nongte kuno sungjak nai rok de tong ADC election buskango election na toni jing wi man kha ekta khapang simlang udbodon khayo gobang ma stol udbodon khayo market udbodon khayo auto bago pheba narokni bodolni bhakti kaisa phirok mongkhri asik bosorong thangka logo ham samongo rang gri di gri state government rang riya central government rang riya kok sai tong pheba tabuk ngke asik koটি koটি rang sabai logo rokno vote bag ni bagai manikni bagjak tongo auto bagjak tongo pheba narokni dolni bhakti bo hai kok sinjamong chini dolni bukhukti omono tongnai je tabuk to auto magna bakmarok ponto chung nugui tongo nok khorsa nok no sat ganang building tangri tongo a jaga bo busuk kelenkaring jak sin dagone sung thangai kota tonto khlaika tolao dalai kri ponto tisawi tongo building omo hairok no social media rok bo nong media ti babo phunu jakha gai sungka omono sanani muchungo je बाप केও सारे नाहिनी को वानजबि काइसा कक दङ बाप कुनो दिनो बुफानो पानि याखारिया नों नायदि चिनि तिप्रासा नि तंथाय एडिसि आमचायो गुबुनि दफारनो दाथानि साबनि चुबासु दंबा सेई रेभिनिउ मिनिस्टार साबो रेभिनिउ मिनिस्टार आगियो बादल चौधरी तिनि बादल चौधरी ब जागा खरकसा हाई रैंक नि कैबिनेट नि बिसिं हाई रैंक नि खरकसा मिनिस्टार तिनि ब जागा तंगैखा आबनरो जतनो साबिमानो ओंखाय आमनो पाप सामुं ता तांथुं पाप खालायखांखाय नों अल बजागा सगैनाय आबो जतनो साबिमानो ओंखाय दाबुबो एडिसि हापांबो अमो हायनो खालाय दङ ब फान बाय अटुरक बागै दं आबरकले जोंबो सायमाया कारण जों एडिसि बिसिङो मा हाबियाको हाबका हांखाय जों सायमाननाय तामो खायलांका तामो खालाय दं ओंखाय बिल्डिं तांगो द काहामको बिल्डिं तांगो बिल्डिं अबरक नुकना नरक बिल्डिं अर 200 टा मतो स्टल तंना 200 टा मिसिं 20 टा नखलक जागिया ताहनेबा आं बिल्डिं तांगो बिल्डिं कट कुचु कारि आनि तामखायनो हिनो आजागा निनि फालनाय सिकरै बायनाय सिकरै आमनो जों बुजिथाय शुधु शो अफ एकेबा फुनुक माबाय सिमिंगिया जों सामुं खलाय फुनो नांनाय बसकांगो जों एडिसि हापांगो जों जुदि फायखांखाय जों अब जतन रुतुगै कारिनाय बाहायके अटो मागना बागै दं बाहायके बिल्डिं रक तांगै आहायनो खिखलाय सिमि तनिखा आमरकनो जों जतन चेकाय नायनाय ओंखाय बसकांगो सिनि आन्दोलन अमतो थागियानो तंनाय जों तिनिबो अजागा चिनि लिडार रक बस्तु दा गणेश संग्रह जतन अजागानो थु ओंखाय जों नायदि दफानि बागै दफानो फियरिनि बागै जों जथेष्ट सामुं खलाय दङ त्रिपुरानि तिप्रासा रकनो अमनो कयनाय नरक जतन आगुगै फायदि चिनि दफा फियक जाना नांनाय जों कुबैकनो सायमाना नांनाय त्रिपुरा लेन्सारा जों ते बानजिनानि कुनो लामा करिखा दफाना CAA नो जों जेसेबां अपोज खालायो आबन बागै जों अर आसुगलायजाक NRC बो दाक्तिनो अ हास्तेव सालुंथ आमनबो जों नायो चिनि दाखुन रिपेन त्रिपुरा संग्रह जे बुजाकमानि कग्रकनो जों पगै थांका हांखाय इंग्लाक 2017 साल CAA हायको आप्रो CAB तकमानि CAB नो हामजागियावै आजागा आन्दोलन खायलायमानि आन्दोलनो फाय गोबां बरक चिनि दाबुबो केस हाजार केस पेन्डिं आप्रो साबो खलायरि साबो सरकार दंमानि आबो जों सायमाननि बान्ता फियाबरक तिनिखाय সাংবাদিক সম্মেলন খাই সভা সাউই दङ ससियेल मिडियायाव साउई दङ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट त्रिपुरा हास्तेव चालु खांखाय चिनि त्रिपुरासा दफाराव थैबाय सिनाय कमर सिनाय अमो हाय माने डाबल स्टैंडार्ड राजनीति ते जोंनो दा थंसिरि चिनि त्रिपुरासाराव अनेक केसेबो ताबुक सलिउई दङ नरक अमो हाय केतेबो राजनीति थंखांखाय डिवाइड एंड रूल खागलायनाय जात खरकसा त्रिपुरासा नायसिकमाया आमते हाय राजनीति ता थंसिरि जों बसकांगो चिनि थिनांगो चिनि बसाबुतै बुसुरंनि बागै जों अ त्रिपुरा लेन्ड खाथि खालामनांगो इयाखाय बंनि थांनानै लामा दंलाक दाबुकबो सालब्रुमनो फातार देशनि चिनि अर कावै दङ नुगना नरक आनि सिमनातिरो कावै दंमानि फिया जों आजुगै दंया लगिनो थांगै जों आमरकनो भेरिफिकेशन खालायजागो जों अमहाय नाय दङ खाय दङ जै मानसा जों अजा केबनो किरिया केबनो लाबलासिया चिनि दफानि सामुं खायनायनि बागै जों बसकां आगक ते उसुरानानै कुनु अजागा पद करिखा हामबाय तिनि बायके 10 दिन गाय दङ न 11 दिन चलि रिंजा काहनै नंले साव दिल्लीबो किन्तु यां विथड्र खायाखो बबो हायरिं मानि रिंजागिया वैदा कक साना थांमानि ना रिंजागैनो थांबाय ते रिंजागैनो थांगो ओंखाय आबो खोना हयतो फायखांदै सायमानाय दामराव सालायका हायबानो जों जुदि चिनि नाहार मुङो जों सगै हांखाय चिनि अमनो जों कन्टिन्यू तनिनाय जों तेबो त्रिपुरानि त्रिपुरासाराव सालब्रुम अजागा जे फायमा हायके तेबो दल के फाय दङ जों कुनु
chini oro wana jangnai kri chini dofana mo thangnani hingkai jeng samung ma khainai kosto ma khlainai karon agini borok rok haikeba agini je o hasteo chalogui thangnai rok congress pangtung cpm pangtung onek chini borokni bagai hamya khailangka aboni bagai jeng tini papni prachito khlaima tung bobo hai kokman khangken noro withdraw no sidin demonstration abo jeng tabuk salaiye ko jeng meeting khaiya ko jeng salainai tamo chini naharmung chini sanmung to kaithamna rok saimano haipano jeng inner line permit rok phano chini tirpra hasteo jeng tugui deman amono jeng chaitogui tongo ke amono chini demand do tongo jeng a demand rok no jeng home minister thani ne somini kun singna tong Rada Soronos kang the press meet GMP rok press meet khai saprobo koroni koksilja mung obahaije niji sorkaro tongo othoso edisio sorkar tabuk CPM se khai tongo CPM no chirigi khorang khanai pano CPM rogo CA no kasibo maya Tibralen morei meya tani edisio khai nang jodi khai ke BJP sorkar aro tolas tongo ei ko aro tangi khai no Dillio tongo Triprao tongo gota agor tolaw tangi khai meya khaiyawi aro edisio ba chiri khok tong aro khanapan kunu keb kunu khai meya bong amo samani hingke abo jotong rajniti kok sara kun krikha jeng sano Tipralen bo amchaini ruksawi ADC amchaini ruksawi hingke jeng ADC o andolon khlaiya kai tamni boja khlainai ba jeng bojaga andolon khlainai bojaga andolon khlaiya abo GMP rok thikari na nikok yeble abo chini icha borok bongni icha borok agi onek khaika hingke bo aprke jeng sairi banarok ajaga andolon takhadi orose khaladi abo to bongni ichani ব্যাপার yeble abo chini ichani ব্যাপার jeng bojaga andolon khlaikai tabuk social media ne juk o jaga edisio khaikai national channel rok phaya haida jotto media luk borok no phayo miya se anok koijon Indian Express Indian Times je potrika phatani tongmani jotto kol khaisung tong borok continue khobor na hari tong abo jotto no central sang sogui haise ang taising pila purbo sanani chaitoka borom gnang GMP ni adong sawo je taminai bana Jiten Chaudhary bo sawo je noktang Delhi thangi khalaya hari abon sakable thangnai November 28 tarikho jeng train by Tripurani thango 450 থেকে 500 jana borok jeng thangai aro demonstration khlaika nuk khunamle jeng joto social media tuibo phunugui tongle tamni bagai citizenship amendment act no Tripura hasteo chalota khlaidi tei judi no khlaina no kai jengno Tripuraland marina ama hairok jeng ajaga kok sai phegable ingkai norok nugia kai abo bong silja mung kai ta kaisa bono biplop dev tongui se tabuk jeng onek kisu manai tongo ako ni oro bokti tera jakha abai hinu bokok siljao abo no ko baja biplop dev tongise Biplop dev mukhomantri tongui ini se chini kabang man thai jeng tabuk manai tongo malai tongo Dillio thangmani tongo abai Biplop Dev de na Biplop Chaudhary na Biplop Dev Burma abo jeng saimi jengni hingkai jeng Tripuraland nango jeng Tripurasan bagai samung khainai Biplop Dev yate kubuni mukhomantri pangtung jeng judi IPF judi o jaga je kono kaisa party bai judi alliance kai sokar chalok ka Biplop Dev pangtung jesa pangtung bo Maharaja Bir Bikram airport manma khlainai nung Maharaja assignment salno chuti man mare nai jeng tring no bosani tong tak chuti kok borok roman script ma khlainai amo khlai tong tir khlainai ta 2 বছর ni bising jeng joto no khlai ri am to kok yeble তবে जों khlai tongo manik sarkar songle kun dino Maharaja Bir Bikram airport bo khlai gla khamu Maharaja assignment ni salno salsa chuti bori gla khamu থানায় 8 তারিখ জানুয়ারি 2019 যে মাদক পরিকট নাংখা আপটুও বড় গসিও জিএমপি রক যে বড় পুরা সারা ভারত 2.5 লক্ষ জনা বরনি বরক আন্দোলন খালাই দङ কিন্তু no problem বড় গাফরু আমাই খায়ো এনে গসিও তা সিএনও আসল কেবেংনাই বড় জিএমপি সে এনে গসি দङ ও জায়গা নো বক্তব্য দাম তা আমনো সাকাবলে আমনো sungde nongni prokash karat se citizenship amendment bisingtui especially oro sujak tongo the Communist Party of India Marxist has urged its government to amend the Citizenship Act to provide Indian citizenship to a large number of refugees from Bangladesh. Boraka shudu Bangladesh ni Bengali rongno se tubdi hini particularly nge chinti prasa nuklai khana blabo borok kalai khaba mo oko ngai omono sa sarakno bo prakash karat no ha sa sarakno sarak yable abo to jeng sayable ang sayable mo Daily Star 11 September 2012 o sapok jangmani bongni chithi ni mule
जे बर'नि 28 तारिख अगस्त 28 अगस्त 8 জানুয়ারি 2019 মাধববাড়িनि घटना आफ्रु बर'क आफु बर'क से सारा भारत जतन से कतर चबा खलायो तिरपुराखाय साक साक गसिउ तिरपुराखाय आपनो तै नंग सारा भारत तो खायो बर'क सारा भारत तो खायनो तिरपुराखाय तां खारे गेबा तिरपुराखौ तां खारे गया सा साराका बर'क आसुक 25 বছর मुइ सरकार चाइतंमानि आफ्रु सिनि एसडीएम सुकुराम देबरमा संग আগরতলা অফিशिয়াল টাইমও फाइ कगै बोथार जागो কোনো সাসারাকে কেবল কোনো এমএলএ সাসারাকে বিধানসভা বাসাवे फियासों माधबबारिनि घटनाव आंनि जिखुद विधानसभा बिसिं जेसे सारिक दलफा नोंथुं साबले सोराय सोराय नोंतामो तांनि कग्रिना नों जवाब रिदि साब साब कक सासपेन्ड खालायदि खालायतंब्ले मा खालायकेब्ले जवाब मारिब्ले इनके बर' सिनि सचिव मोहन देव बर्मा एसडीएम आम्बासारखौ बोथार जाबाय माने कायसे बिचार माया रबिलिटन थैमानि एक्सिडेन्ट हिनि साव आबो बेलायके वाना माइ सिंजा कक बले जों आजुगै तंया जों सानान बागै नंखरजाक जों आबन बागै सायु बि दङ सामानि लगे लगे सामुंबो खालाय दङ जों जोंनि नेक्स्ट जे आन्दोलन दंबाय माने आबो जतन खालायनाय नरक जों काबार खालायमानि बागै नरनो से आं पाइपलाय हामबाय मारियो